Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ingabo za Israel zikomeje kugaba igitero ku mujyi wa Han Yunis mu majyepfo ya Gaza, aho imirwano ikaze ubu higeze hafi y'ibitaro binini bigikora muri iyo ntara. Ministre w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yasabye inteko nkenguza amateka gukora icyo yise ikintu kiboneye maze igashyigikira umushinga w'itegeko rigenga kohereza mu Rwanda habimukira bwasaba ubuhungiro Ubwongereza budashaka, nyuma yaho wemejwe n'abadepite mu ijoro ryakeye. Abayobozi batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahamagaje imyigaragambyo mu gihugu cyose kuwa gatandatu, umunsi Perezida Felix Tshisekedi agomba kurahirira gukomeza kuyobora igihugu. Turumva naho bigeze mu mikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu ribera muri Cote d'Ivoire. Tubana bafite n'ikinamico urunana. Muri mwese kazi muri amakuru yo kuri wa kane itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere. Ingabo za Israeli zikomeje kugaba igitero ku mujyi wa Han Yunis mu majyepfo ya Gaza, aho imirwano ikaze ubu higeze hafi y'ibitaro binini bigikora muri iyo ntara. Umuryango mpuzamahanga w'abaganga batagira imbibi Médecins Sans Frontières ufite umuganga ubaga mu bitaro bya Nasser uravuga ko igisigare cya Israeli cyasutse ibisasu byinshi muri ako gace mu ijoro ryakeye. Ibihumbi by'abaturage b'abasivile bari barahungiye biravuga ko bahunze kubera ubwoba. Ingabo za Israeli ziravuga ko zishe abarwanyi 50 mu masaha 24 ashize. Ministeri y'ubuzima ya Gaza iyobowe na Hamas iravuga ko hamaze gupfa abantu barenga ibihumbi 24,600. Leta zunze ubumwe za Amerika zagabye ku nshuro ya kane ibitero byo mu kirere ku nyeshyamba z'abahuthi muri Yemen. Igisirikare cya Amerika kiravuga ko cyarashe ku bisasu bya misile 14 byari byateguwe kuraswa. Kiravuga ko bishoboka ko byari gukoreshwa mu bitero ku mato mu nyanja itukura. Iki gitero kibaye nyuma yaho ubwato bwo muri Amerika butwara ibicuruzwa bwibasiwe mu gitero cy'utudege twa drone cyavuye mu karere kagenzurwa n'inyeshyamba z'abahuthi kuwa gatatu. Washington yatangaje ko yashubije inyeshyamba zishyigikiwe na Iran ku rutonde rw'isi rw'imitwe y'iterabwoba. Abahuthi batangiye kurasa ku mato hatwara ibicuruzwa mu kwezi kwa 11 bavuga ko hari igisubizo ku bikorwa bya gisirikare bya Israeli muri Gaza. Ministre w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yasabye inteko nkenguza amateka gukora icyo yise ikintu kiboneye maze igashyigikira umushinga w'itegeko rigenga kohereza mu Rwanda bimukira basaba ubuhungiro Ubwongereza budashaka, nyuma yaho wemejwe n'abadepite mu ijoro ryakeye. Avugira mu biro bye bya Downing Street, Bwana Sunak yavuze ko kwemeza iri tegeko ari ikintu cyihutirwa cyane ku gihugu. Abadepite baritoye ku bwiganze bw'amajwi 48 nyuma yaho kuryamagana kwa bamwe mu badepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi baryamaganaga muri rusange kuyoyotse, ariko yaburiwe ko rizagorana guhita mu nteko nkenguza amateka. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC muragezwaho na Mark Niyonkuru. Yishura ku kibazo c'abanyamakuru kijanye n'igihe indege zizotangurira kujana abasaba ubuhungiro mu Bwongereza mu Rwanda, Rishi Sunak yavuze ko agomba kubona bitanguye mu gihe ca vuba gishoboka, akarangiza ico yise gukomeza gutinza ibintu mu buryo bw'amategeko, ariko ntiyavuze igihe vyotangurira. Hisunzwe ingingo ya 39 ya sentare ya Burayi ijejwe agateka ka zina muntu, iyo sentare ikorera Strasbourg ishobora gufatira ingingo ibihugu vyayishizeko imikono isanze hari ivyago ku buzima canke umuntu yofatwa nabi. Bivuye kuri iyo sentare ishobora gufata ingingo mfata kibanza y'igitaraganya ibuza kujana abasaba ubuhungiro mu Bwongereza mu Rwanda, nk'uko vyabaye mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022 igihe indege ya mbere yari yateguwe igahagarikwa.
umushikiranganji wa mbere avuga ko ariko hari ingingo muri iri tegeko rigenga kujana bimukira mu Rwanda yemerera leta kunyura iruhande y'iryo tegeko rya Buraya. Leta y'Ubwongereza ivuga ko yarishe leta y'u Rwanda miliyoni 240 z'amapaundi, vyitezwe ko amamiliyoni 50 yandi azotangwa mu mwaka w'ingengamari w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025. Umugambi utavuga rumwe na leta w'abaleiba wo uvuga ko leta izoriha u Rwanda miliyoni 400 z'amapaundi kuri uyo mugambi, ariko leta y'Ubwongereza ntiyemeje ikiguzi rusangi. Urukiko rwisumbuye rwa Rubavu mu Rwanda rwongeye gusubika urubanza rw'abaregwa kwica ku bushake no guhohotera abanyururu muri gereza ya Rubavu. Innocent Kayumba wabaye umuyobozi w'igereza n'abagenzi be bashinjwa imfu z'abantu barindwi n'abandi benshi bakorewe ica rubozo. Umwe mu bafungwa akurikiranyweho guhohotera abanyururu bagenzi be wasabye ko urubanza rusubikwa, yabwiye urukiko ko hadafite umwunganizi kandi akaba ataramenyeshejwe ku gihe ko afite urubanza. Abiganjemo abara abayobozi ba gereza bo basaba ko urubanza rwabo rwaburanishwa ukwarwo kuko basanga bari bafite inyungu, hari abafite inyungu yo gutinza uru rubanza. Ni inkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa akurikiranye ku rubanza. Uwitwa Byinshi Emmanuel wageze mu rukiko yakerewe cyane kuko afungiye i Kigali, n'umwe mu banyururu bakoreshejwe mu kwica no guhohotera abagenzi babo. Yabwiye urukiko ko asaba igihe cy'amezi 3 ngo ashakishe umwunganira amategeko. Asanzwe afunze bikaba bitazorohera nk'uko bivuga umuryango we kumubonera umwunganira mu gihe gito. Uyu yarasanzwe ari kurangiza igifungo cy'imyaka 12 ku cyaha yahamijwe cyo gushaka kwica umusirikare amwambuye imbunda. Kayumba Innocent wabaye umuyobozi wa gereza ya Rubavu na Ephraim Gahungu wamusimbuye bamaganiye kure iki cyifuzo, bavuga ko kigamije gutinza urubanza. Basabye ko urubanza rwabo rwaburanishwa ukwarwo kuko bo biteguye kuburana. Ikiri nacyo cyifuzo cya Augustin Uwayezu wari wungirije Gahungu ku buyobozi bw'iyi gereza. Umwunganira mu mategeko Emilienne Nyembo yabwiye umucamanza ko biteguye kuburana kandi ko byabara akarengane bakomeje gutegereza impamvu zitangwa n'abandi. Uyu munyamategeko avuga ko mu gihe byinshi abadafite ubushobozi bwo kwiyishyurira umwunganira yasaba gufashwa kubona umunyamategeko utishyurwa ariko ntakerereza abandi. Innocent Kayumba na bagenzi be bakurikiranyweho icyaha cyo kwica ku bushake. Ni icyaha cyakozwe ubwo yari umuyobozi wa gereza ya Rubavu, na nyuma yaho muri gereza havugwa abanyururu 7 bishwe na bagenzi babo ndetse nabakorewe ibikorwa bikabije by'icaruzo bitegetswe n'abayobozi ba gereza. Ubwo bagezwaga mu rukiko bwa mbere, Kayumba na bagenzi be bahakanye ibyaha, bavuga ko abapfuye bazize urupfu rusanzwe kandi ko n'imiryango yabo yatwaye imirambo kuyishyingura nta ngingimira igaragaje. Muri uru rubanza hari abandi bagororwa babwiye umucamanza ko bisanze ku rutonde rw'abaregwa, nyamara barabajijwe babwiwe ko ari amakuru batanga gusa. Aba bagororwa bavuze ko bakurikiranywe ku byaha bikomeye by'ubwicanyi barengana, nyamara hari abo bise baruharwa batagaragara mu rukiko. Aba babwiye urukiko ko hari abandi banyururu bishwe nyamara batavuzwe kuko hatabayeho kubakurikirana. Ubushinjacyaha bubajijwe impamvu aba batakurikiranywe bwavuze ko aya ari amakuru mashya bubonye kandi ko bugiye kuyakorera iperereza. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yemeye gusubika urubanza, avuga ko ruzongera kuburanishwa ku itariki ya 29 z'uku kwezi, ariko ntihongere kubaho urundi rwitwazo. Irani yamaganye byimazeyo ibitero bya misile bya Pakistan ku butaka bwayo mu karere kegereye umupaka w'ibihugu byombi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Irani yasabye ibisobanuro ambasaderi wa Pakistan mu rwego rwo kwamagana ibitero byagabwe mu ntara ya Sistan Baluchistan, ivuga ko byahitanye abantu 9 barimo abana 4. Ibitero ku cyo Pakistan yise ubwihisho bw'iterabwoba kije nyuma y'iminsi 2 Irani nayo higabye ibitero nk'ibyo. Ibihugu byombi bifite impungenge zisa ku bibera mu karere k'umupaka gasa nk'akatagendera ku mategeko, kabaye indiri y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'abarwanyi bo mu bwoko bw'ababaroche bashaka kwigenga. Umunyamakuru wa BBC utari inkuru zijyanye na diplomasi aravuga ko Teheran isa nkaho itashakuje cyane kandi ngo ibyo bitero muri rusange ibitangaza makuru byo muri Irani ntabwo byabitangaje. BBC gahuza miryango madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari. Abayobozi 3 batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahamagaje imyigaragambyo mu gihugu cyose kuwa 6
no munsi perezida Felix Tshisekedi agomba kurahirira gukomeza kuyobora igihugu muri manda ya kabiri. Komisiyo y'amatora ivuga ko yatsinze amatora ya perezida mu kwezi gushize n'amajwi 73%, ariko ibyavuyemo abakandida benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi barabyamaganye bavuga ko hari ikinamico, maze basaba ko amatora asubirwamo. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Uko guhamagaza imyiyerekano kuwa gatandatu kwakorewe hamwe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru biciye ku buhinga bwa internet bikorwa na Moise Katumbi yaje ubwa kabiri ku majwi 18%, Martin Fayulu yabaye wa gatatu ku majwi 5%, hamwe na Anzuru Nibembe yaronse 1%. Bose bavuze ko habaye ubusuma kandi ko amasandugu yujujwe amajwi asumba y'abatoye. Ariko abo bazi imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baranse gushingisha urubanza kugira banke ivyavuye muri ayo matora. Gutyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ica iremeza insinzi ya Felix Tshisekedi. Amenyo y'amakorano yakoreshejwe na Winston Churchill igihe yari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose agiye gutezwa cyamunara mu Bwongereza. Ayo menyo byitezwe ko hazagurwa ibihumbi bibarirwa muri 100 by'amadolari. Ayo menyo afashwe na zahabu yakozwe kugira ngo isura y'umunwa wa Churchill idahinduka, akaba ari amwe mu yandi menyo y'amakorano yari afite. Yafatwaga cyane nk'ikintu cy'ingenzi cyane cyagombaga kumufasha mu kuvuga imbwirwaruhame z'intsinzi zamenyekanye cyane ku buryo buri gihe yabaga yitwaje andi ya kabiri nkayo yo kuyasimbura. Bivuga ko yakozwe intambara ya kabiri y'isi yose gitangira ubwo Churchill yari afite imyaka 65. Reka noneho tujye muri Cote d'Ivoire mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru. Uyu munsi akaba hateganijwe imikino 3. Umukino wa mbere wo warangiye hagati ya Guinea Equatoriale na Guinea Bissau, Guinea zombi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana ukurikirana iyo mikino ari mu Rwanda. Yves, umukino wa mbere warangiye gute? Umukino wa mbere Emilio Nshu no umukinnyi w'ikipe ya Guinea Equatoriale winjije ibitego 3 mu bitego 4-2. Ikipe ya Guinea Equatoriale imaze kunyagira Guinea Bissau ahisaba umukinnyi ugize ibitego byinshi muri iyi mikino. Wari umukino wo mu itsinda rya mbere, wari umukino kandi ukomeye ku mpande zombi zisatirana cyane ko amakipe yombi yahataniraga byibuze kubona intsinzi ya mbere. Ikindi wamenya Jacques nuko ari umukino wasifuwe n'umunyarwanda Samuel Uwikunda. Hanyuma kandi intsinzi ya Guinea Equatoriale ikivuze no kwigiza amanota 4 iyobora itsinda rya mbere, ikaba igize ikizere kiri hejuru cyane cyo kubona itike yo kurenga amajonjora yo mu matsinda. Ibi biratuma imikino yo muri iri tsinda izarinda igera ku musozo igikomeye, dore ko ari itsinda ririmo amakipe akaze nka Cote d'Ivoire na Nigeria. Cote d'Ivoire na Nigeria rero no mukino ukurikiraho abantu bawitegaho iki? No mukino mukanya isamo yugiye gukurikirwa n'isi yose niko navuga. Na makipe y'ibihangange ubundi niyo makipe yari yitezwe ko azazamuka muri iri tsinda, ariko Nigeria iza gutungurwa ku mukino wa mbere inganya na Guinea Equatoriale ku buryo ubu irasabwa gutsinda Cote d'Ivoire uko byagenda kose. Ariko nakazi wumva nyine ko katoroshye. Cote d'Ivoire irakinira imbere y'abafana bayo barenze ibihumbi 50. Ni umukino uza kuba ukomeye. Undi mukino uraza gukinwa wo mu itsinda rya kabiri uza guhuza ikipe ya Misiri n'ikipe ya Ghana. Nawo no umukino uza kuba utoroshye kuko amakipe yombi atashoboye gutsinda umukino wayo wabanje. Urakoze cyane Yves Bucyana. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. No mwanya w'ikinamico urunana. Muzara akomeje gutakambira ababyeyi be ngo bamureke ajye kwiga, ariko ntibamwumva. Hagati aho Mutesi yemeje gushakisha Petero. Azamubona se? N'urunana. Kutagira vuba ngo tujye mu zindi gahunda n'ubona amasaha ageze mute? Uretse gato na Benita zembabwirira hamwe Felicia. Mva mute, ndagutano nigendera usigara ibiganiro na mukuru wawe. Niba utavuze icyo ushaka ngo nyumve ngende, urumva biragenda gute? Icyo nshaka si ikindi nicyo naraye nkubwiye Felicia. Ngiye ndumva nk'abavandimwe banjye mwanshakira itike nkajya kureba Petero. Ukajya kumureba hikise? Naraye mbikubwiye intero twatse, ariko ngiye gahunda yanjye irakomeje pe. Ndumva nahita ndeka Petero gutyo gusa naramenya neza ikibazo yagize. Ariko ikibazo yagize ejo twakivuzeho mute.
yabonye abakobwa beza b'abanyamujyi yumva wowe Mutesi w'inyarurembo ntakigukeneye. ariko ibyo nibyo twitekerereje Beni, wasanga yarahuye n'ikibazo gikomeye nawe akaba yibaza impamvu ntacyo nkora ngo mufashe kukivamo. Kandi baba barakubwiye ko asigaye yibera kwa nyirasenge, ikibazo se yaba yaragize ni ikihe? Ariko ibyo byose ni inkuru mbarirano nahagazeho. Ngewe icyifuzo cyanjye nuko mwamfasha nkamugeraho tukivuganira, nkicara nzi neza ko yanyanze kandi ari we ubinyibwiriye. Umva Mute, uko kwaba ari ugupfusha amafaranga ubusa. Niba Petero atagushaka, tangira wige kubaho utamufite, kuko ubuzima bwawe nibuhambiriye kubwe. Nanjye nicyo naringiye kukubwira Mute. Niba amaze akubwiye ngo winyuga uyasubiza ko nta mbyiro ufite, niba atakigukeneye se wowe uramwihomaho kubera iki? Si ibyo, ikindi kandi utazi Mute, uko ukomeza kumutekerezaho no kuvuga ko wasanga kigukunda nibyo bituma ukomeza kubabara. Ubu mwikuyemo burundu, ukumva ko nagenda hazaza abandi byahita birangira. Aha, ibyo si byo nakubwiye ejo Mute. Sinakubwiye ntigukomeza kumutekerezaho nibyo bikubabaza cyane. Ariko ubwo muzi icyo Petero yaravuze mu buzima bwanjye Beni. Ariko ujye ureka imiteto Mute. Ubu se Petero ni iki yaravuze? Ni iki yaravuze kirenze kuba twarabuze data na mama? Kandi ubuzima bugakomeza. Nyamara wowe umunyiringiye ashobora kukumva mama. Oya Muza, iby'amasomo bubiretse. Nitubona bishoboka tuzakoherezayo. Cyari se mama, ko abandi bana bose tungana biga. Yego bariga ariko twebwe biratugoye. So ntabwo yabikubwiye. Yarabimbwiye ariko niyo ntangura amakayi kandeka nkagenda nkiyigira. Ntacyo byaba bitwaye. Ntabwo byashoboka Muza. So ntiyabyemera. Ibintu byo kwiga rwose byivanemo. Niyo mpamvu nanjye ngutumye nguza kubimumbariza. Ikibazo rero dufite nibyo twakoreye ukagenda nta bikoresho ufite. Akazi wadufashaga ntitwabona ukadufasha. Nkajya nkakora mu gitondo mbere yo kugenda nkongera kugakora nyuma ntashye. Wenda nemera ko gutashya inkwi kuvuma n'ibindi wabikora gutyo. Bose nko gusigarana umwana twagiye mu kirakurumva byakunda Muza. Ariko uwo mwana kuko wamurumbije di umubuza kujya gutashya, uyu munsi turatekesha iki mukobwasha? Ese wagize ngo biroroshye, ngwino wumve ibyo arimo avuga. Ngo ntabwo ajya mu ishyamba gushaka inkwi se mfata inkoni yanjye uko mbiza ariyo yumvira. Oya, ari kuvuga ngo gahunda yo kwiga arayikomeje da. Akomeza ibiki ariko? Nahaguruka agiye gutashya se nyine. Nk'uko mumpaye uburenganzira nkajya njya kwiga no gutashya nanjye mbikora. Muza, singi inama nawe, ndavuze ngo haguruka ujye gutashya vuba none ahangaha. Nimba se ndajya kwiga papa. Ariko ibyo wiga ni ibiki? Ko ntize ntabwo ndi so sinababyaye. None se ubona uduha ibyo dushatse byose papa. Ntihande tukwaka ukatubwira ngo nitukuva imbere ntawe ukora. None mba mbeshya, muzajya munyaka ibintu by'abana b'abarimu n'abaganga ngo mbikure hehe? Niyo mpamvu nshaka kujya kwiga nkazajya mbyigurira. Aho umwana aradutsinze Pasika, iyo tuza kuba twareze natwe tuba turi abakire. Uri ishyaka nanjye ndi Devota. Nazibaho rero. Kuba ntarize se bimbujije kuba ndise ureze nkamukuza akaba ngana atya. Ariko njyewe sinshaka kuzatunga abana banjye nk'uko dutunze papa. Ushaka kuzatunga abana bawe nka gute se Muza? Njyewe ndashaka kuzaba nka Devota, abana banjye bakamera nka Linda na Randi. Wayihaye ubwatsi ko buhari Mute. Nawe ufite amaboko yo kubuyiha ariko. Yego ku mana yanjye. Ese ubwo urandakara ugeze ryari Mute? Nanjye nakabaye nkubazanyo. Wese uzanyanga kugeza ryari Beni? Mute, tuvugishije ukuri ndakwanga. Oya noneho urankunda. Yego ko. Ubu Mute tuvugishije ukuri ni iki kintu kibi nagukoreye washinga urubanza ukakimpamye. Utahana aho ntiwangendeye neza nk'umuvandimwe. Ariko abantu muzi gukorera abandi ubugome mwarangiza mukigiranya nyinshi nkaho nta cyabaye. Yego ko. Nyine nanjye nakubwiye ntivuga ubugome nagukoreye ubwo ari bwo musaba imbabazi twiyunge birangire. Mbese buriya mu gitondo we na Feliciane mwankora ibintu byiza umuvandimwe yakwifuriza undi. None se icyo twagukoreye ikibi ni igiki Mute? Kuba wadusabye ibitekerezo tukakubwira uko tubyumva nicyo kibazo. Ariko Beni, reka nemere ko wenda Feliciane ari umuhungu nta nubwo azi amabanga menshi yanjye na Petero. Ariko se nawe mukuru wanjye koko wagakwiriye kubivuga kuriya? Nagakwiye kuba navuze ngo ikize. Nari kugushyigikira muri gahunda yo gukomeza kwihambira kuri Petero. Utanshyigikira se urabona ari nde muhungu uzongera kunkunda nk'uko Petero yankundaga. Uri mubi se ku buryo Petero atagukunze wa burundi muhungu gukunda. Erega Petero twanyuranye muri byinshi Beni. Ibyiza n'ibibi twabibanyemo no mu gihe cya Fistire abandi bana yewe yangumye hafi. Ntuze Fistire ni karande kuri wowe. Ejo bundi nubaga ugakira ukamera neza ikindi uzaba ugikeneye muri Petero ni igiki? Urukundo. Ariko ubanza Petero yaranakoroze si gusa.
ni gute ushaka urukundo ku muntu wakweretse ko atagukunze atakinagukeneye mu buzima bwe? Petero ko yankundaga koko, ibi ni ibiki yankoreye? Petero ko yankundaga ubu yabikoreye iki koko? Yabikoreye ko atakigukunda. Njyewe ndi wowe rwose natangira ubuzima bwanjye bushya butarimo Petero. Butarimo Petero se bukabamo nde Beni? Ese n'itegeko ko ubuzima bwawe ugomba kubwubakira kuri Petero cyangwa undi musore uwo ari we wese? Kuki wowe utakora ukiteza imbere abasore bakagukenera aho guhora ubakeneye wowe? None se kutanyereka Stefa? Ntabwo ubona ko amasaha yakuze ubu tugiye gutangira kandi mugoroba? Uretse akanya yewe nkuremo telefone ndashaka kubikubwira nanabikwereka rwose. Ibiki se umbwira unananyereka? Sinshaka kuzagira uwo byumvana rwose ukaba wagira ngo hari uruhare mbifitemo cyangwa ni njyewe wabiteguye. Ibiki nyine kutavuga ibyo ari byo? Ndaguma mpagarara aha utambwira icyo nshakira? Dore icyo nshaka kukubwira ni iki. Urabona izi nimero zaraye zimpamagaye 7 kose Nyiramari. Iyi nimero rero ni ya Nadina. Urampamagaye ngo ndatire ko wasubiranye n'inda yawe se? Oya ntaho bihuriye. Ahubwo nyine ndaguhamagaye ngo nkubwire icyo yaraye ambwiye nimugoroba. Ngavuga ngo uteze yombi di. Mbwira ikiganiro wagiranye n'umugore wawe. Nimugoroba nyine Nadina yampamagaye. Kagira inkuru. Arambwira ngo aho yagiye ubuzima bwaramucanze none agiye kugaruka Inyarurembo. None se Stefa, reka nanjye nkwibarize. Ni wowe gitifu w'uyu murenge? Ese ubwo wowe urambaza ngo ndi gitifu? Uretse umurenge n'uw'akagari we namuba? Nkunze kubyivugiye ko utari n'uw'akagari. Hanyuma se uri mudugudu byibuze? Uretse mudugudu. Mutwara sibo we namuba ukarara utabimenye? None se niba utari gitifu ntube mudugudu ntube byibuze na mutwara sibo, ni iki gituma ari wowe Nadine asaba uburenganzira bwo kugaruka muri Nyarurembo? Siyo mpamvu se nyine nanjye nguhamagaye nkabikubwira nyine hakiri kare kugira ngo ejo utazakubitana nawe arino ukaba wakeka ko hari gahunda dufitanye. Ahubwo bivuga neza ubyerure gahunda murayifitanye kandi ifite imbaraga zikomeye. Nyiramari, ahandi hose ndagukunda ariko nanga ko nkubwira ibintu ntubyumve. Mva we. Ndakubwiye ngo mbikubwire hakiri kare ngo ejo nihagera bakubwira amagambo ntuzayemere wowe kubyumva ukiyumvira ibindi. Stefa, nakubwiye ngo gahunda yanyu nayumvise. Iyo ndaya yawe yagaruka itagaruka ibyo birayireba. Urumva? Icyo ntashaka ni ukuzumva yakandagije n'agatsinsino mu rugo rwanjye. Ashobora kutagera mu rugo ariko nyine ugasanga abantu bakuzaniye amagambo bambeshyira ngo batubonanye ku gasantere. Ibyo ni ibyawe nawe ntabwo bindeba Stefa. Muzakora ibyo mushaka byose. Cyakora ni wumva ugomba gusubirana na Nadine. Ngewe uzahita unyibagirwa burundu. Ntuzongere kumbara mu bagore bawe. Urya se namwe mutahaye amasaha? Umva Alphonsira. None se umvaga dutasanga herufo. Yewe sinzi ariko ndumva bintunguye pe. None se ko igihe cyose umuntu agiye kwa muganga asanga mukora? Nyine kuko ivuriro ridafunga turasimburana. Abakoze mu gitondo bagataha akaza aba nijoro. Kugira ngo igihe cyose umurwayi agere ku kigo nderabuzima abone umwakira. Yego rataye najyaga ntekereza ko abaganga badataha rwose. Werekeje se wowe kuvuye mu rugo bwije? Naye mfite agacupa. Ngeze aha mu gasantere ngo ndebe ko nakwihemburaniriwe mu kazi katoroshye. Kwihembura nabyo ni byiza. Ikibi ni ukubigira akamenyero cyangwa ugakabya. Ariko rero ngize amahirwe nkubonye nanagushakaga. Ku kigo nderabuzima murankeneye? Oya si ku kigo nderabuzima ni ngewe ugukeneye. Hari ibintu maze iminsi mbona mu mudugudu wacu nashaka kukuganirizaho. Byateza umutekano muke se? Ariko nka mudugudu inshingano zawe si ugukumira ibyateza umutekano muke gusa. Ngira ngo mu nshingano zawe harimo no kureba no gusubiza mu ishuri abana batiga. Nabyo ndabikora da. Kandi rwose ndagerageza nkareba mu ngo hose ko nta bana bahari batiga. Ntabwo ari hose kuko hari urugo rwo mu mudugudu wawe rufite abana 2 bose bagejeje igihe cyo kwiga batiga. Aho nta hari muga. Harahari. Rwose uretse n'urugo rumwe rurimo abana 2 batiga. Ndumva nta n'urugo mu mudugudu wanjye rurimo umwana utiga. Uriya muturanyi wacu Pascal, umwana mukuru witwa Muzara ariga. Koko kwa Pascal umwana wabo ntiyiga pe. Musaza we bakurikirana witwa Kazeye. Ntagize imyaka 7. Yari yatangira.
muganga ni ukumbabarira nigeze gutunganya Pascal nsanze abana be batunda ifumbire mu murima wanjye ndamubwira ni najyana abana mu ishuri ngira ngo yarabyubahirije. ntabyo yakoze rwose abana birirwa aho bazerera cyangwa bakora imirimo nta n'umwe wiga muri bo. Muganga ikosa ni iryanjye wamubwiye sinibuke gukurikirana ngo ndebe ko ibyo namubwiye abyumvise. ni ukujya mwigomwa umwanya mukagera mu ngo mukareba niba ibyo mubwira ababyeyi babishyira mu bikorwa sibyo? wa muntu wese ugira ngo biba byoroshye? ntabwo byoroshye pe. uzi kubona umwanya wo kugera muri buri rugo kandi nawe ufite inshingano mu rwawe ugomba kubahiriza nk'umugabo. mama ndakumva ndutiye mwana wanjye. harya ibitego kubitisha ingoma byitwa ngo iki? ibyo se ninde ubikubajije? ni ikibazo kiri muri homework mwarimu yaduhaye kandi ndumva nibuka uko byitwa. ego komanda ubwo se wabuze undi muntu baza aho ngaho ku buryo ubaza ngewe uri mu gikoni nduti? uretse ko Kanengo ataragera hano namutegereza igihe avira kwa Filipo mbone gukora homework mama. wakwegereye se akagufasha ntabwo yicaye aho ngaho nduti? yananyumvaga se. papa wamfashije gukora homework? vana iby'imbere wakibwa we kandi byose niyo kukoye. ngewe mwoshye iki se Stefa? sinakubwiye ko iki cyana ari igiswa ntukakinyoherezeho. ariko se ndutiye umwita umuswa gute Stefa? ko ahubwo yabuze umwitaho ngo ajye amufasha mu masomo ye. ubushize mu marushanwa yo gusoma byagenze bite? sinamwitayeho nkajya amufasha amanywa nijoro yabaye wakangahe. ndutiye se icyo umushinja n'iki muri iriya rushanwa? ntiyasomye neza agahabwa n'igihembo? yabaye wa mbere se? ntabwo ka gakobwa ka Ruremesha kamuciyeho? yewe ariko urashaka gufata umwana wa Ruremesha se afasha gusubiramo amasomo buri munsi ngo umugeranye na ndutiye yafashije icyumweru kimwe nabwo amarushanwa yegereje? umva uko muburanira. muburanira? muri icyo gihe se icyo ntamukoreye ni iki? sinamufashije gusoma nkamwigisha n'ibihekane byose nkamwereka n'injyana nziza y'abasizi azajya akoresha asoma. icyo nkubaza nyine wakomeje kumufasha cyangwa wahise uterera iyo? nkomeza iki se ngewe najya gukomeza guta umwanya wanjye ku kintu cy'igiswa kitazajya nicyo kimarira? windukira umwana Stefa, ni umwana si icyana. cyana ahubwo kikinebwe kitazabasha no kwikamera nayimbwa. nuko ye utabatuka se Nadina ntagiye kugaruka i Nyarurembo akakuzanira umuhungu w'igitangaza uzikamiraho imbogo? umva kandi icyo nkwangira. ubu se Nadina umuzanye ute mu kiganiro twagiranaga? ntuvuze se ko abana ba Nyiramariza ari ibibwa ari ibinebwe ntacyo bazigezaho? shyitsa umutima mu nda Nadina yagarukanye ndemeza umuhungu w'umuhanga ugira umwete akagira ibakwe nk'uko ubishaka. ese wa Nadina urebye ubona azaba minisitiri cyangwa azaba honorable? aba babyeyi ko bakomeje gusiganira gufasha umwana wabo amaherezo azaba yahe? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana. nibo rero bashoje amakuru yacu kuri uyu wa kane. ko mbere kubasezeho nababwira ko ingabo za Israel zikomeje kugaba igitero ku mujyi wa Han Yunis mu majyepfo ya Gaza aho imirwano ikaze ubu higeze hafi y'ibitaro binini bigikora muri iyo ntara. naho minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yasabye inteko nkenguza amateka gukora icyo yise ikintu kiboneye maze igashyigikira umushinga w'itegeko rigenga kohereza mu Rwanda abimukira basaba ubuhungiro Ubwongereza budashaka. ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva afatanyije na Mark Niyonkuru ku buhanga bw'ibyuma. hari Chris mwakoze cyane witamo BBC Kabuza Miryango na Mukiho.